Hi, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Hayi, namuntlha ta hi khelela ku hayi offer yi ri kona for Mr Boast and Ben Mayengani. Hayi, n'winyi wa yona i balekile i tsutsumile. Hey atawe, so as you remember hi endlile tivhidiyo timbirhi laha ku ri na mhisa lowu ngo i Hlavu Van Ngobeni a ri karhi a kombisa ku i ta va kha a nyikela 60,000 hi nkarhi wo sungula, then ra vumbirhi ivi a tlha kombisa ku la ku nyiketa 70,000 la ka 70,000 liya a tlha a katsa na producer. However se hi na update about the matter because ka siku namuntlha ra ti 4 October ni fike ni scrolla ka akhawunti ya yena. Loko ni fika ni scrolla ni fika ni hlanganisa hi this post leyi a nga fika a yi tsala la, so loko fike hi hlaya la hi fike hi vona fika tsala ku mbilu leyi tshovekeke yena ta a ri karhi a ti humesa ka timhaka ta post leyi a nga yi posta hi ti 27 ta September. So of course post ya ti 27 ta September hi yo yaleyo la kha kombisa ku i ta a ri karhi a nyiketa 60,000 ka artist leyi nga ta yi kha yi wina hi beef ya lembe leri between Mr Post and Ben Mayengani manhwanyana. Yeah, so fika kombisa ku a nge hi nyiketi munhu mali, of course laha a kombisa ngopfu ka Ben Mayengani na Mr Post a kombisa ku hi mhaka ku yena i la ku ya mahlweni na vuxaka lebyi nga na byona na ti-artist to tala. Swa ku Miselo i na vuxaka byo tala ngopfu na ti-artist to tala vona so ti-artist leti kombiseni ku a ti nga ri ku tsakeni vona ku va yena Hlavu kha kombisa ku i la ku nyiketa Mr Post na Ben Mayengani mali. Kambe na tona ti-artist letiya a nga na vuxaka na tona a ti ri karhi ti lava mali liya na tona vona nyana, a ti lava ku na tona a ti xerhela a kombisa ku hayi a nge swi koti ku va a nyiketa ti-artist to tala mali vona nyana, hi ku a ngo va ri ku sponsoriwini hi munhu mali a lava ku yi nyiketa Ben Mayengani na Mr Post a yi huma ka yena vona nyana. Leswi kahlekahle a swi endlela ku va a ti encourage ku a ti hlohlotela ku ti va ti ri karhi ti humesana album yo tiya swinene ta Beef December. Mara mali leyi a lava ku yi humesa of course ya 60k ya kona a lava ku hlohlotela Mr Post na Ben Mayengani vona nyana. Mara ku va ku va na kurhula a nge yi humesi 70,000, loko a nge yi humesi 70,000 i vula leya combination ku 60,000 a fike ya either ka Mr Boss or Ben Mayengani, then 10,000 ya ka producer. Yeah, i ndzi fika kombisa ku i ta va a ri karhi a foyinela Mr Post na Ben Mayengani exihundleni, of course exihundleni leswaku va ri karhi va solver sweswi a nga fika mhaka ku onha loko a nga ku endla hikuva a post leyo i ta kha humesa 60,000 mavona nyana. Leswi swi nga va ku swi onheni directly or indirectly a mani ni ta ku yini xichangani me ya loko ku ri a mi nga za subscribe mani ta kombela mi tlika subscribe.